And say if say a adoma mfunyankopon who desire to have it, there's nothing wrong with that. Okay. But say a adoma mfunyankopon and you desire to have it, you automatically become part of them. Oh yeah. Because say me you should pay and I say you pay na be sorry. Who bet me who say be a adom, bet me adom. But you for same come say obi onye be fu. Oh yes. Oh yeah. Befu. Omo same come say obi a onye be fu. And the obi friend who sofo a enu na e ba de ka say aba ye fo no aba. Wo dua wo tumi say we de aduakori na pane no. Enu no be hu say we eye onyankopon adoma chede bi. Na when su ye burusam enti obo so say we ni mo ade say we ye esum ni ama. Ye won krofo a omo eyi nyamedwuma won mo na okase nyamedwuma won ho ya edin pa obefa edin de won hwe ya obedisi entina 2024 ne ka say ye ho ye no bi angede anada ye Akola Shonko and Komawa Washam Sabre and too much GH so Yamisha Mosedane Damunya Ebre Eje Ebete and Samaya de Eba Mofuto and a Yamajin Cheno Enina Yesum Ewa any dear Quanso any a year Obo a Quansona everything form said the morning no dane da Ebre Edru say the Nachese ya cra one juma I am quite young one juma said the bear who say baby I am baby a dear tia question baby a you run no a dear a nyame akoma so ade eye bia ye kyese nyame ehonhom ete eye ehonum ana eno ene ekyese ensem ada ne da ne ye ba ye de eba ebebe som na nso utimi hunu bie na se wonam anamuntu bi emu ana se wodi sofo bi achi ana wo hye eye sofo bi ana se wo se eni ye we enioma we nyankopon krampa ma ye hu se sa science we krampo ekire se woni wonum enu ti ne watu hunfo na wape baby a onkonkuru tumi ye adwuma ewo anase nyame ensa ewo ho na je se wankasa watimi aye bibi ede ama eye okra because okra won enkwaje adwuma ne de wuni pada sani na obetimi aye obi ntimi enye emfa emma de biara eda na ebusuafo se de mo amonim no ensam de da ne da ye brobro ebi esom eniom eba mo wa hunu se awie ye bre no aso a enesa ya heka ma na wotwetwe mu ne na wochiechi no kwapo na ye kasafa ema ne mema wo mo bo wo maso na wo piesi wo mo ne de ye enkaban etutu wo mo nan ne de heka ehom e de bebebe si mema chese wo mo yi wo mo ti a na wo mapa ya boy asofo a wo mo hye eye nkawa ahodo ne de heka ho ma chese ye ka ensem bebre na ebusuafo ene de ya ye ne wo e kasa de chese de eba ana de ababeto eye apono eso aye ba bedi hu nkomo na yetimi adwedwe mu na nso watimi ehunu bibi na wadwen kire wo so bibi hu a watimi de ababeto edwa eye se ebetimi abase so eye osofo a wodi ne hu asi wo no mo se anase sofo ba na sofo Bempah wayi ne hu asi wo se wo no de wo ye nyamedwuma na ni nyina emu ne sabio na je se kaire kakra bi sa sha ase possible ebi wo ho no mo sa se me ye nyamedwuma me ye oba me ye prophetess me ye evangelist and I say me ye preacher me ye teacher me ye chese me ye adwuma ye ko ni nyina ebi so still na je say edra na adwa na etu fa mpa ye ngrofo boy bi mobi me dia ne se ne me papra ye bi me come nsem guso ne ne matu ba bi amekwa kwahyia de ene me ne wo mo nko antem asem ebi e wo ho no mo sa na so se ebi e wo ho no dia na nie eden na bema wa hunu because se eye sofo anyamensa won so ye nsanchirem na wo bi a wono nso so wo ye nyamedwuma na nso so wo de nyoma bi ahya ase wo ye kaire ono nso so ye nsanchirem a de na bema wa hunu se sansanchirem ni wem yenu we ede ne eye nyame ede we de ne ye wo mo acheso wo mo e control from eye other powers no wo mo ede eno no emti abusua ensem we enti ya nkasa ya sofo akukudam wo mo abepiem e wa ha nti ya sebre no monka me ho na mema wo mo akwaba sonko ne fe komodidie no enhwehwe eye ezo evangelist mo akwaba ojo so wa hima bibi abokodi yana dumti ya ho ye pa da Kristo asi odifo bibi aboko Adam on pie bonti before me pie bonti on pie se de biara pie de o twa be my papa what's it pie bon ne another romantic that's what
Nyame dase nyame ye hwe ensem no se de nyoma ebobo ede eba na odi for den nyame eka evangelist den nyame kan na watwi mu se yesi busumi fufuro imu de na je se bia nyame wo bibi ma ne ma na nyame no makasa aka bibi a kire oh nyame wo no bebre ede ma ne ma ade ba ko a this month a transformation. Oh, okay. Now transformation, saying entire shemu na nyame be transform ye na one manager so cha tade green na dan na de aya white and as saying. Ade biala physically, spiritually, mentally. It was a transform in your life. Okay. But no nyame ba. So ibu akwana you are not expecting. Na ba. E be transform betimi aba na just say transformation shawo for betimi asesa ba be ka ensem pa kan na just say monye ready because of ready betimi aba impromptu any now so odifo dey na nyame ka odia mada wase papa na mada wahwefo nso ene wetiefo nso ase se de bia omo enyamre ejibere echiase ehwe ye na de bia asema ye de banzo no omo so wa ho adwinkyere bia de bia omo li etu ye po so na yeso asa adamu ase se mo so ma yakwanya we se de bia ni amema person se senia sofu eka say is a month of transformation because this month akasa no wa ofia ebiemu atadin yenti ameka say ebiemu atadin say nyame ewo na hihye mu no this particular month akasa no a month bi talking about Agradaa ne that is Easter convention and the one say ade bi full celebration bi yes celebrate about na ne wo ene enye ade bi was say ye di agrokra and so okase transformation they say after ne wo echi no sorry na was say ye hunema fufuru kwa na je say Easter idie ebeye de yenti awre yenti kwadan na bia ye beti bia na say wa kasa na obe allow say bia sana na bia ebi ni say yesi kwewu se krampo yenti de no mo sheda mo so sa anse covid ne ba ye ban na ye de toto nyoma bi so alemeti nyoma bi eno de yan kwere enti no ebe depending the way ya be hunu say sa afahye ya na say bia sa kind of that occasion you know say bi ye nkonye no in other ways but ye be ye no in a different way edi enyunyam hye abere Kristo na we de yetimi ehunu de nyame ewo de ma na ma busumi yi mu ne hu se eye total transformation obesesan nyomo bedane nyoma de ye ni na na eba beba ne papa mu no de na chese yesu ye besom na yesu ye di ehu dwuma na ne obi etimi ama na brabo no aye konkron na so nyame ani na nyoma etimi adadin e de ama na ne ye body ewura ye nsem no emu eno Ghana for do na no womadwen ye wo mokesine ne because enne ensem bisa na say asem tie da epono eso ma ye hunu say can a pastor whether a man or a woman be a witch or a wizard ne ebi no hunu say e normal ebi no so hunu say enye normal no obi a wagina ho say we ye nyame na musi ne ba ne sen na honhom bi betimi enso so say use wo ama na ye can you serve two masters at the same time where the meda was say it can be possible that we say you can serve two masters. It's possible that you love one and you hate one. Okay. And you know, say ekobanisa na ewo say utina say na we access nyama. Now say dia ekoso no ni kwansu anase enye ni kwansu. Esa say bebre na edi ewadidin back. O come deep we say there be the origination and I say the source of the thing and I say the original place and I say yes na evangelist say mafa nyame dwuma dia to me ho so me say be ye kakra ewu does it sound okay? Oh yeah, it sound okay pa na the crowd me say yesu ka sem bia bra ba sa serious osi abribia udua aduaba no udua bibia at the end of it no say eso a aduaba na mai hu de aduakro udua ye
Enunti no yewo enhye bia yedema onyame krofo on say over 5 folds in the ministry yewo pastor yewo apostle yewo prophet yewo evangelist and yewo teacher any sanete dia oba otwase no so eka ponso a eho no so no omo so was ties ni bia dey enunti be Deuteronomy chapter 18, verse number 10 to 12. Now, Obo also a tight no, okay. What if me at a young children so dear no one maybe a day amount dear. Okay. Enotino, dear, all say Obo a sumunumano. Okay. Or Triasiano and Crawford. Almost tight Deuteronomy chapter 18, verse number 10 to 12. Now, I can see you. Okay, say, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or does use divination, or an observer of time, or an enchanter, or a witch. Verse 11, or saying, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a recromancy. And a demo to also from verse 12 on was saying, for all that do these things are an abomination unto the Lord, and of these abomination the Lord thy God do drive them out from before thee. Verse 13, no, or say, thou shalt be... Okay. I can say the say and can when man tears ya. Brofono, if you go to panty, he said. Okay, na obi tie na ono so etwini ono so ate dem kan tije twi bible no the person me kan sem bi o tie ade fo mo yinti na supon na abie ye Kristo so ma kontu ni na ama ehu ha obi se kama o kan twini mai emma wo hu no wo mumu obi a oma ne babarema ana ne baba fa ogem okonfo to enti ensem na oba bebo so o se wo ye o Kristo ni a eni kwan se ye hu wo sankofo we bi de enchen okay enti na ena se the your ministry of God no o ta so ono so wo ministry ti afi ono so eba go ne titles no ti afi to kan okonfo a o hye abosunkom tiri yo enti wo se wo ba o twase no so ministry ni mu a ye flow bi okonfo ono so o hye konfo nkom koi obaifo tiri yo wo se ono se yo obayi o odibisafo wo se yesawo odibisafo sa wo entafo yifo yesawo ntafo yifo sa wo nkabrechefo yesawo nkabechefo to aso samanfrafo yesawo samanfrafo adutufo yesawo adutufo ne die obusa afunu ne die obusa afunu ko efrise erade achiwade ne won a woye yenum nyina na na chiwade yi intina woritu won afri wanimji verse 13 fasi o mami o okay no enunti otwase ne so e kan pono ono so amema titles bebre ene dwumadi ahoro a eyedai e koso e wo you understand enunti no obi eyesofo ofede mo sesofo ofede mo so odifo nanso ni suni ne ban no se yenya esuni bi awosa otwase no tate ni mu a na se ni pano we bayifo obayifo na dwumadi ne sei samanfrafo dwumadi ne sei okay ndafo yifo dwumadi ne sei Obo no mo bebrebe a eye otwase ne krofo asa ensu ni eban no ebi ewo asofo ne ebi mu a omode enya bima no enu ma ne dan so me ho se enipa esi na si oyosofo de ne so enu ma efuni mu eba no aba na eso ewo ni mu no e ma ye hu no abakro a ene susu za susu bonya na efe ni bayi na odifo se ye sofo se wo gina ho no mu eden ne beye se atumi ni benya ne ho kwan ana se wo betimi ne se atumi no aye adwuma ma na yeye eye se na wo tumi ne dada
ena wode aba be nyamedwuma na ana obe nyamedwuma ni mu ena wode bebenya eyesa tum ye pese yente eye wo na se eba ne sen na obi ebe friend wo so ye nyame nipa na nso so ebi abayi kakra ebe wo ma na so obi o cancer baka no na nso so na chese oye entafreyifo ana se bibisa eba ne sen wonyaye ena wode bewura asofudwuma no ana asofudwuma ni mu ena wode bebenya aye yeah we dey madam was papa one say ubisa question no in one but it is in two. Yeah. Actually say obi oho a osi nyame afre no. Okay. Na nyame frɛ no no ewo busua ne mo no. Yewo bibi ti say yewo busua ne mo no yewo busua bi wo a omo ye enkunyayefuo. Okay. Yewo busua bi wo a peye wo busua ne mo. Enti se obi say nyame afre na. Okay. Otumi ada say wonya fri busua ne mo. Ananso so say enam adamfofo a ebia wodi oni ho ede ebata mu na ebia enibere nti otumi ya bayi ni nyina agina ni bere so sofo a ni brade eye befo sofo a ni brade oh yeah because we eye abande bi a ejese asemase ye befo oh okay e ka se bayi nye chese bia obi e wotu anase obi e owi ni panam okay. When say your church is we are misleading people. Okay. But you simply mean say obia nini akoso ye ni ya. But ye any say ni ma bi say obia de bia opese ni ya de de bia ehia no. But ye ni bi say nini akoso a de bi ompe. But ye ni bi say de bia no onu de obi down for. Okay. He wish evil for somebody. He always wish somebody evil simply means baby. Obi otisabia ebefo. Na obi ntimi meka say oh ebi anyame mu no na ni brese obenya obi adom like as in say when we say oh so for we anointing no one so pa na ni abrese oh rade ma no sa ayi ni bi eno so ye bayi ti say ekoba me say ni nyina eye desires and I say you desire of the giftings and I say yeah adoma chedi ani pan kuta you desire to have it. Okay. And you're wrong. But a konya ufa shudi nya any asemo. Okay. Because nipa na owo sa adom no obisa sa adom na owo no adoma efu nyankopon and answer adoma efu nyankopon. And to say if say adoma efu nyankopon na o desire to have it, there's nothing wrong with that. Okay. But say adoma efu nyankopon and you desire to have it, automatically become part of them. Oh yeah. Because say me you should pay and I say you pay na be sorry. Who bet me who say be adom, bet me adom. But you for sure come say obi onye be fu. Oh yes. Oh yeah. Be fu. Omo se come say obi a onye be fu. Ekunya ifu. Omo poyi nkunya say obi a ono so oye nkunya ifu. Enti obi friend no so fu a enu na e ba de ka say aba ye phone aba wodua wotumu say we de aduakori na pane no enu no be hu say we eye wonyankopon adoma chede ne bi na we su ye burusam enti obobo so say we ni mu a ne say we ye esum niama yo evangelist and no ma ya bobo so no edie no say eye konfo wo sha abosumnkom obeifo odibisafo na senka obi a wokobu se bibia se de eden na eno so ka eye bonsam aba because obi a bibi enkoye obi abrabo obi apese onbusa mu wo hunu de ekoso ebitimi ekọ kasa ya me ekoso for me ko hwehwe me hyebre mu ne wo koba enti the fact say me ekoso for wo akọ hwehwe me hyebre mu eno no ma me bebe ka eye esum adwuma no nkrofo no ho ana we ya go point that quotation na kan 1812 no obeyiwa no 1812 no now 1812 yeah. Okay. Osi efri say Erade echiwade ne one hour ye yenum nyina. Very good. Enti onyame se san krofo obombu ni nyina no. Omi yenyame echiwade. Enyame echiwade. Enti o ye ne ba na komenti Leviticus 20 verse number 6. Na eti ase me na okan. Eti when ya fasa no be ni agro. Ena say receive ya be ya de say e pardon e be ya me wosra e be say ya me force oso be switch say e na ya be so for we de be say share or share pa na
Nyama ema mpaya. Na so for no all shede. I don't know. Say Obenon so say na go from man why she o. Say wo there Leviticus 20 verse 6 or say na okra a odane no ho kọ adibisafo ana odunsifo enchen kodi won achiri adwuma mmokwan so no mema mani asasa okra no na metwa no afri ne na emu atwene ba to sa kan bi. Yeah, Leviticus. Canon, you makuma na say, onyame ba bi 18 ya. Unti na supam. Na nyame krofo ayila too much. Nyame krofo ekodi abonsanfo so for too much. Nyame krofo ekodi ensamanfo asafo too much. Kinkan ye. Leviticus 20 verse 6 or say na okra a odane ne ho kọ Adibisafo. To was it okra odane enti se wo ye onyame ba. Na se wo so ye Kristo ni. Na what ane ho kọ de Odibisafo ho. Ya odunsifo enchen. Kodi won achiri adwumambo kwan so a. Mema mani asan sa okra no. Na metwa no afri me manmu atwene. Enti wo na me se wo ye Kristo ni. Se wo ye ne ba. Na ye san krofo we se ututu nan ko mo nchen wo na me se wo. Wo fani mam. Okay. Enti se wawo na o ka che oba se me ko sa fie we wo se o ko sa fie we ma wa o do na si sa gora wo me ma on ka ho okay ma de ba de on ka ho bi ma enka sa fie on bi kwa se eni sa fie saka obedi ho agro e de be ni odibisa fo odwuma e de be ni obayi fo odwuma okay e de be ni odisi fo odwuma okay se uye enipa ye obi ani honhoma ede ne yeden eye adwuma edi san krofo no ahonhoma ede omo eye adwuma no enya honhoma efi oba ade no enya honhoma efi nyame enya honhoma eye originated by God inti nyame intimi emma eye sofo bi mani nhunu eye obi nyoma mu nka nkire no anase sen be ba cho enu ti na me kire wo se o de ba ministry of God wa your evangelist no okwa monten eka onyame asem etele am sem pani your apostle ono de ne se on titin sole nyame nkrofo enhire nyame asofo no ma nyame dwuma your teacher se ono on cheche nyame asem nyame nkrofo ngede na your pastor ono so de ne se ono so ngede enhwe onyame enwan no je odinfo kan say titin na ye from adehunfo anase odehunfo you see no onyame ina ba say ade bi la ahinta e wo ho yesunsun asem no won kan kire no onyame embe ni na ngede o kasa wo ha ma enkire no evangelist e besan aba Owusu odifo se de wo kasa nyame ama ye hunu ye adehunufo ni enti se obi ye odehunu ni na makone na ase na meko akwa busa no mehyebre mu a no ensusu ye be ne da ye odehunu ni no ene odibisafo no ensusu ye be ne da wo montem wow say ye wo adibisafo ene wo adehunufo yeah adehunufo eye obi a obetumi ehun sebre ana obetumi ehun wo hawo na wo mu okay no wotumi aka kire wo one adehunufo okay but adibisafo eye obi a onu ko ne chen ko bisawu sebre onu nu momoko wo ko ne chen ko bisawu sebre yeah but adehunufo ye obi a wo po nko ko bisa wo sebre mu onu po ahun aka kire wo okay enu bi na etu so ni papa donki na yira ye you know wo kwakwo hwehwe ni papa donki e wo adehunufo okay you see mami brifu kakra edifo no titiru na ye wo edifo miensa for Bible okay ye wo edifo Nathan ye wo edifo God and wo edifo Samuel Samuel e ye obi a ohunu ade ko chefa o yesia okay e na wonu nso na nyame fa ne su e odeni asofo ana se wo si ahifo ana se wo si he what yeah he ordained or he stood kings yeah enti emra na so ni papa donkey yira he went to the seer yes Samuel say okwa hwehwe say he fa and me father donkey there
but onu odu ho na enye wonu enye donkey na onakoko hwe kobo na Awurade yere anything na okọ Samuel. Okay. But odu Samuel ho na Samuel ka say wunu won say wa donkey ayera but enye for that donkey ntina wa. Nyame aka che me say mi mfa enwo Owusu. Okay. Na me si wo hini e ma man Israel. Enti na eba na sen na asofo ana say difo bi no mutimi ka say bra na me hwe wo hyebre mu emfa ema. Se odifo bi ka jo se bra na me hwe hyebre mu wa dwane menko de mu me ka se bra na me hwe hyebre mu pe menko se wona wo fo se bia problem na wo mu no you feel like going to see a prophet or going to see a seer. In those days you know God no and na your friend Owusu say your friend Owusu say seer. But God no now it has been morphalized and I say in the place of God you're a prophet. Okay. According to Scripture, the book of Deuteronomy 29, or this, it has been your son of a prophet, and a prophet, you know, for him. But not it, you know, you're from God. Okay. But I get it all. And say, oh, God, do for her. And you say, oh, do for her. Who know what was much of this? I did my people in Cover anymore. Oh, God, do for her. Now, say, what do you for no, I'm passing your men a friend. Me, I made you, I don't know what was. Okay. Before even pull back to an office, no one, now you may become Kawasam natural. Yes, Lord. And what do the whole pair say, you see, a missing now. Well, I am because you say, you throw as a differ, make on a different. If you do my, I know who I just say, will be he's called as a prophet. Okay. I don't just say, other ones is swearing anymore. They are there, but Obi or differ or your beer. No, he or receiving message direct from God. And on the money part. Okay. And you won't go beside Oka was much as what catch say. Who do know what I say? Yam say. And bounce. Ebekum. Evangelist, say what a year or so for be and I say. Now why ya sorry be and answer when so for be a quarter chain a year and for more while you are doing it, you may be. Maybe I will call yes, I will come out some of their children said they will give for my CSM. Yeah, or be or you're the move for the dear walk. And you want to walk on some of their children. No. Obe from afar. Woba no dienti a woba de wo ha wo ni bi bia wo no be ka cho ansa na wo bi kan waka enti so wo pie mu wo eyesofo bi na ase a wo so ye odifo na wo kodu wo na obusa wo se aha ekwan so na wo bo wa mane a kire ni we no ka kire wo se yo de wo de aba no mate medi a kire enti no bibia ni a me na wo be kasa na enno no ogina hen. Very good. I would say ye nyame krofo na yedwuma se ye solve ya solema a problem ye de Okay. Yes ka bi se wona wasoa wone so na wo mo abre na omo ekom ebuo no yenko onyame nche na onyame ye de ebman ahumi ene nyame na obi ene onyame eyi asofo esiwo se na na husini eno ntin se wo ye asore ba na wo ko so bi nchen na okon asem na no go mpa na say media kire mawa which means wa asem abeka na say on kan ne kwa ono nso ebobo esompa ye na sunsu mu ne onyame so bebie di action afa ho no kremo no wa hede wa kan ati ana se ade bo ho a wa se obayi na betimi ebobo a ide se akwanche bi ide se ejeche bi ide se afuto bi na ode baba wa ebetimi abo na o hawo na ode ba ya no ebe de ebe kwa eno no enfonso bi angede eni na djuma no en office adwuma ye ka se omeye eno no ezi mame fa kunya we so nkan kite na mama se ukọ aso ne bi na nyame nipa no bombo ya wie o se nyame se wie a ezafo di fo ma bona he me ba che uhun bi afa ho listen we sasem no e mistake se no kula se e wo se adana ba ho no onyame ebie eno be de honhom mo kire odifo na onkan fa ho na necessary obede obefro na de ho na de waka achewo eno nti no efo so be ne ho se wakwa ma che odifo na o se ko obede exema empaibo eni ahode na obeje afi oso because eno ma ekoso honhom no se obi odifo so obi esofo na oka eno ma ekoso osunsum achewa I'm telling you wa ho ya won ti ase asofo ye bre honhom papa
Ya de say then na Bempah. Na Empire no. Na Empire no. Ahonho mo wi mai dey. Asizi afem Empire ni mu. Na wo say Onyame sa asoma Obofour ho den. Na o mai dey. Omo ene akokon ama Empire na edu Onyame ni. Eti ne honhom no, ya so ye fesi no bebre ba. Nyame go for say ka say kechi Nyame ma go pa wo timi entna say. Eti odi for ka say wa say mo da to before odi eche ma. There's nothing wrong with that. But esu odi for Onyame ni no, and esu odi be say ni, and esu be for, and esu da for. Esu ye hu ni say na mo say, ye Onyame de ne wo. Obonsam de. And I wo de e ma ne hu ni say, enipa na oto no. Honhom ma di duma no, ene sa asem no. Onyame nipa. Onyame konko na ayi no say omenye duma. Omenye ifo. Odi bi say ni oya konfo e bayifo. Otwase so na e de no say honhom ma na say no so fa dey. Ene duma o say me ko na nche. Oho we dey. Na say ye odifo nipa yi won fa ne hunsi won ma na so won ka say me ye odi bisafo me ye ntafriyifo anase me say odi edi na to no so say me ye prophet me ye evangelist me ye apostle me ye saint ebeden wo ko ne nanse no wo hu say nipa asomesi or to say and not say because wo hwe bia ye woni asofo mienu bia wo de ni gina wo na do na toto wo mo de ho say de wo ye ne nyuma no sa bebe penso na wo no so ye wo ma de enti ebe ye den wo hu say ensunsu ye no eda wo mo emienu entalu we de ye no kore we de ye atro we de me da se papa one say anytime bia ebe ban disappear you have to be very very careful and yes sir you can fall easily into their hands because one say bebrena eye akonfo okay bebrena eye kunyayifu ena enne o mai den o ma jansa ene ma ne den ebia to wo na o ma fa baka o ma fa ko tere asie se o mu ya sofo okay enti de ebe mo be mu say we ye sofo we nye sofo eye ni kasa ni niye ni nanti nanti e ka ho oh yeah one say obi biada okasa bia with pride bia sa nipa no e wo so hu tutu okay I get it obi obi kasa bia say but I'm in China me boa I also you very very careful because these are some of the signs no we na yes in China okay o say but I'm in China me boa sa nko fu so mu fa nya me nyu nya ma ede tu so oye bi kaka na ya pega no e na to panka mu na sani panu mu e wo so fe ni wow omunyuma no anase de be mo be hu say sankofu no they are not from God they are not genuinely come from God e ye omunyuma ahoye na odifo se me sofo aye adwuma na wa hwe obi nkom na tese nkom a wo hye ye no anase eye bibia wo hunu ye wo busa nipa no se eye no kra odifo se de waka ne A to Z no sa pepepe na ye body sofo yi so na ya pega no na ye ya enu ntini ye beka se ye wa ma no so enu ntino ye hwe ne ye o si hwe ye na wa mfa mani onyam amfa nto ho so I share my glory with no man. Okay. And so for because say, oh my self will come. And just say, "Mumbo give me suno." And ya no na be kan but in sorry man na be ye. Tie, sorry money ya. I was so for also very very careful. Okay. Because most of the pastors are using familiar spirit to prophesy. Most of them are familiar spirit that they are using to prophesy. Okay. Most of them are using the spirit of wizard to prophesy. Okay. And to people say, "We are not nyamina catcher." But now who be so di echiri a who so woni echiri a we kata kere no e to mo so bi wa otumi se komado no wagina e se bia wagina se bi o wo ti hu ne hu no ka kere no woni echiri na se wa san ka kere o e ti o ne shapa hu no okay na just asofo bu no ha wo hye nkom obusa no kure bi ne wo na se wudi la ono anu no wa fi wo se no anu nyame ese an wo nya serious mi free wo won ka hwe o ka hisu kere o you see, I can tell everybody. I'm telling you the truth. Here, me call. I saw the boss already. Okay. So for no, obi a invite na ba sorry. Say program. With to me, I be say ahon ni na. There be so for no, software na say omu hosting. Okay. But nipa na wo hosting no e wo na sorry no.
With me said I should remember Biacom. But in Kofuna, what's some come now outsiders? Okay. And ebisu wo yaza. Onu afa. Oni ko yes, oni ko fati se ho. Ebisu wo a na ehunhun bi na eni kasa. Moti ya hunhun ko ye tu izu. Moti o ya so mesi e na ka se ni nyina de se bi hu osunsun na o bi hu osunsun ma na o nim chose mu na wo be se kom na se free na bi obe ho. Evangelist, brand now would do 4 years started a young comedy na ye busa se be de who said will be etimi yam dwuma na be ya na ye which you say ye ebu one man na efie bia you say efie bia de mense wom efie bia ye de nya ye na nanu mi wom kofa abosom na de ba ye nti bosom e wo efie bia ye de emu enti ye de abosom wo fie mu so dia be ye so de empa honom da because wom mienu no wom tu ebom wom ye wom bibia ebom but if I want bosom a wo tikuro mu ho eye ba ko bo ade bia obedere ye nche ne da enti se ye wo eye abusua na ye free efia abosom ni abayidom ewo eye ehonu na mababa befa eye nyame mede mahunu se tumi nu ewo fi hono eye mesojuma na emo menye nyame ne de ne na eye because ebia na me na mama mensa so nye nyame na afrem ya na so fo bi na aka che me se enwosira bi wo me so me nyame ba ma me ametina ase susu na me ma de se ndabi abraba me wo me hwe ye fie ya obi anya sofo ho no e na mefa nyame dwuma eyeden e de ato me ho so e na me start ye e na me sori na me ye eye me kenkan bible kakra na me ye fasting na me hwe se de be ya metimi anya adom no na nyame be baba besra me na metimi etim enti mi nimu se me fie tu mi bi se e wo ho no na me etimi ho de afiri ho no me de me wo se eni ane me be kasa no eye nyame e de ana se eye fie tu mi abayi dom na ne me kasa na eba le san so a wo nipa no se wo bebe hunu se say and I also better with me you would be free a year if you to me mass. Wow, when you mention that question, very nice question. Na did you be a we are say and now what's you fear and about you feel and I will say when I mean after us when I be now a biom na say we will be a we like to get it and now open say we Abrebia no ye wo opani bia onyame abrebia onyame ni ma o se onye no opani okay onye na chi na die Samuel ebisi za ni pani ka kire no Samuel aja sori aya metin ni bi o ni bi frame so eya wona fa so da bi so pani no o se no sa eni we die e o de Samuel se what now? What is someone? Because I just now come here. It's a baby. Oba se pani biase. What to? It's the one out to some one if you want a better manifest. Okay. Now, when I mean I'm two now so I day. As I say I day. Amount. So phobia or alcohol in a day. Ah, what's no? Crack. Ah, say, Oba se onion anyone so very day. Ebisi na sana Elijah ni Elisha de ne ye abela Elijah onyame di eja eva akoso na ka chi Elisha se mu se mekwa emusu ba be kusu na che mantla almost na ide about so onyame hu de Elijah ekoso na mantla de Elisha so Elisha ekono miracle on Elijah and I'm no the same thing apply enu ti no se o se wo be yam dwuma na wo fi ye boso mo be ye o a na menim pani kura okoshe anya na ase se wo tey na okoshe sa abosun so fo bi so na ase so dia ene sa no e be ye posi e be kapa na mo aboa ne obonsam ne e be yidom no dwuma ma na adi meeting na odi for possible say so for panyin bi betimi ahu eye wo bi a ebia honhom a etini mu enye ba enam say nipa na honhom tini mu no wonim say za honhom we de enya honhom pa because you say ye wo bi wo honhom a wetimi eso daye anase what honhom a wetimi ka say na wo se ka enya akwanhia wo be hu bi di na minute na esi ebia na enye nyame honhom ene ne communicating ebia na ye honhom bi efie tumi bi anase bayidom bi na eye de ewra na manifest won
ne maame ana bia eja etimi aso ne bansa na odina kwa akoma sofo bi se mebei osori a wotimi ka me hu so obi ewu ye beda asori ampa nsoso na chese obi ewu ye fie wotimi ka me hu sesei obehu na ade na si sofo ye de akwada abrew wunim se tumi a wa akwada yi mu yi de enye tumi pa enso ebetimi abase sofo betimi aka se tumi no eye nyame ahoden agya akwada na tena ye adwuma ma na ye yi we de me da se papa ade ba ko a ahita ne babere ni se ewo nyamadwuma ne mo no ye wo two things. We have something we call self deliverance and ewo ba ko nso wo ho a nyame nam obi su na odi agiw self deliverance ni se emuna mpai bokoso wakasa ho hu be tia so ama wakasa ba tumi what me bo ho deliverance and self deliverance obi fa the sanctus obi mu mpai ma eno so wo ho and what dia say of can say so penny a wo ne na se wo ti akonye yie na wo musu kasa group ne hu dia na say automatically oni bebo ma yeduma ba se wo ti akonye yie na say onu sa so penny eye obi a wo free nyankopo a obetumi abom paye ehun say sa ni paye hu na ti ni mo no eye hu mpa mami ka secret sembe akola enya baye na say edu 12 years a na wo tube na ontumi tube what to before 12 years I want me to do na abey for ye chi wo mu to wo baye na ye no wo ya ne sen wo mu ntu ye e body for wo kana say na be ye hu asofo wo matu wo ma chi nkrofo abaye a chichire wo ma cha to mu ye chi baye ni a chichire ni de a cha to mu ni asi ni ato atwene enti no na ya na eye nada oh me na me ka chero se abofanya baye from stage 1 sa open 12 years no want to me am break baye what you to am or 2 4 5 12 na or 12 years how to do that I saw that by can I say nim fie ne physical age 12 years and I say be ye ne ebe nyini woni mu 12 years according to Israel those days no say ye wu abofra ye di abofra oye eba di kan ye di ni ko ma odifo ye di ni ko ma odifo ma odina difo na say esum emma esum na wo sum no onu etumi efa so nya atoma chede okay I get it no yeah na ye di ni kokoma odifo no ye di ponko ana say ye di sa when amu omufutu asase no ye di ni be ka abofa ne ho okay na ye na koma odifo no na watena difo na say ama wasum odifo no ekopum efie dodo bi a if was 12 years okay after 12 years we buru sa age ni so a na ye say afen no ye betumi agya ne kwama ye ama na ko but say anko ba mi sa eye those days na mo ye no but these days you know obi to me ka say bia wo ni ba na the ba from ebia from 10 ebia 8 years and I say from 7 years one cause come o dey oh my god oh yeah well but those days you know and no na bua ba ye mo say where you wo dey for kasa Abusuafo said ya ensem no ekono eno no an wo bi ebetimi ayesofo na chese bibi hyase a chese ni nyina no wo ye nyoma bi an uwa obetimi de ehunu se de we die eno na eye en evangelist ama ye hu se ye wo chese wo mo ya konfo a wo mo eka ye ensem a chese enimo wo mo ya eye adibisafo na chese wo mo ka eye ehu enyina na chese eno ewo ho no nti wo kwa na wa se nipa me ko no we o de ahim o ye evangelist o ye apostle o ye teacher o ye preacher anaso o ye prophet anaso wo kan ya no fo yi de ye won na tese o ye be bonsam o ye be fo anaso ono so ye ntafru yifo yi bi dia na ne wa watimi ajeje e de afa eye ehun enche ye de nkomo no ebeba eye na bi ye na ye pese ye nti no ma bi ase so for ana wodifo betimi ahwe nipa nsem aka ne future eye so for ana so wodifo o was apenya so wotimi ana say eye wo mo eye be you don't to me ne eye to me awodo no wo mo na eye sa nyoma no we dem two questions ni mamu nyina obi etimi ye eye anu ebi we die ebi ni hosa
ebi ni ho no mo sa so odifo ana osofo bi betimi akan ni pansel e wonu say oh say na wo hyebre etie say na nyame bo wo esitie ya ha de bi ye fra won palm readers okay oh yes we ye fra ade bi symbolism okay enti sa symbolism no se si a se utwa ka kwa na ye de toxic bi asiwa ye ba kire se ye ma wo hu say danger ahead ye ma wo say ade bi danger ahead ho you understand enti no sana traffic like here enti wo de ba enipa yan so yan ho akwa ni mu a yan sa we de ko say de ba say de say ni nyina eni minsan mu nyina no ye wona se kire yes symbolism okay eno ye difo aduma ye fe no palm ye fe no o difo o say o ka say o difo ye mu ahoro obiri o difo ba nde no o ya palm reader o di nsem okay na o ya ka wasem on sa we o hwe na waka emfi obedi o asase we so on sa we o hwe na waka adwuma potia o se wo o meye on sa we o hwe na waka eno ma besu obabo se odifo apepepe ba yes na no ye wo omonso yo atwase e palm readers ya omonso fo Obofour kan so ye den eye but the odifo a wono so e call en say onso o merudi enipa nsem sure na me pese mi hu ade nipa nsemo se de ye kenkan no ene ye wo be hu no eno na e define na say no na ma ni hu na brabo ni gina bia na ena me ka say symbolism yeah but eno na be ma wa hu no gina bia ena ma hu everything about you. Everything about you. Evangelist, maninsi wono ma. Evangelist. Na from me wuni panakasa. Wuni panakasa ni jo. Nipa wano. Se eno na form ye nipa nankasa ye gina ho na obi a ye wo na woni nsa so e ono so de na form no ma ye hu se wono so ni die. Obi a woni nsa na ye wo no. You can look straight to his forehead. Na ba nyaka. Okay. Now ebisi my friend sofo baako mi sofo kitway se ko gina obi echi okay o kire nipa ne chi no e na holy ghost churo ensema nipa no kom nyina ne de edi nipa ne chi na adachi e de agulu ma se na hunu ka asanta forest e na o confirm so enya kusu nyama wo enya gift anyame de ma nipa okay me ka say 2013 14 na be asori wo Santa Maria na MP obi aposo papa bi aposo gina as MP mama bi invite me nshane da ono so woni me da mama no so se bi wan ka se bi a che me fa na say e bi a ho be study for MP ana se we oba asore no na ya asore on na ye nipa bi ye bi kan ye e frɛ no say me hu say me pese me ka se bi e che no to gina ho e na me ka de so ba so ko gina ni so ko gina chi e na ye chro papa ne din fully e de bo so fo no ma so e na me ka chere papa no so hu bi ta ni hu chere afu mi sati kan sem che no afa onu ka se wo se da bi hwe adom a che de kan ho ye wo ma ko ru be ho gifted if you don't have it don't try what if for your brand no aye ebre a enesa ye de ensem no esi na enumu no evangelist yeah wo final words a wo de ema eye ahwefo amadodo na ani ada omo ama hu se so far me shena sim wo sra wo de ye adwuma no eye be ye tumi adamo ni tumi e na wo de ye anase nkonkron kan no da na di efa che wo na wo eni na wo so okay nyama we dey esela na final words am be cancel pa eye final words according to Acts chapter 8 the verse number 4 going okay na ye frɛ okonfo bi Simon telio e wa Samaria na Samaria no na edi a ye frɛ Simon the nation prophet okay telio omanmu ni nyina difo ana Samaria nyina kroma no bi agiridi ba na wo ye bayifo okay but on we dance the nation's prophet ono bayifo enti onyame asuma nakoa a wode na asema no Philip se anko sabi na ye dey anko nyame asema enti Philip enkusu kanyame asema na no ena one Simon esi ampuni mpu
na free hu na ena sunsun bone na e wo si mo mu na wo de adwuma no onyame hu na wo free bu mu no e be come on ena sound sunsun zubane ne ye den o tu free ni mu e ho ena Philip Peter ene John ena omo ebe bo Simon de what's that Philip I can't onyame asem no but ebe su bo no John de Peter na ye den e ko bo ne su obo le su onya hon konkon ena Simon e ha se di sika ma o se ka be ka mo sika we na e de to na me de to mo na de gwan e fi se mi ho bi da onyame no ye first kan ahon de ide ento je ba je yan se je won krofo a omo eyi na medwuma won mo na o ka se oyin medwuma won ho ya edin pa obefa edin de won hwe ya obedisi entina 24 na ka se ye se ye ho ye no bi angede na da ye e se eye no ma de se e wa se ekwati nyama ma ye ho ye next week metro ayi ekwanya abayi fafa so erenam e o sunsun eno ti no mu stay too yo na abuzia sade ensa no ekono di for ansa na do final words ebetu eye edwa enu ye me hu se program ekoso ade se eprobusu mi ye mu oye 25th to 27th I want to say mudi eye mudumedie kese eye covenant conference ye de da so eye renewal of covenant na say ye pamu ana say covenant ye wo ewo eye nyame entem no ye renew anti say bia wo ni nyame enya pam da ene na waba ba ye new covenant na wo bia wasan so renew e de aka na e bekosom ewo eye Achimota Forest Station 92 Brenham 6:30 a.m. Ekokosi 9 o'clock a.m. na chesem odi for the final words to January the telephone number so beto eye abontin said e be ya bibini na ebrene edru na wo be pese wo be ko ho no mu a wa mama wo eye direction said e send everything so odi for we dey kwanda wo timi the final words to yo where the evidence he said by their fruit ye shall know them. He said by their fruit means not fruiter said be eduaba ye ko ti wo dua so adi be say o ti asem na ye ye ka say by their fruiter enye say be mango a esi bia bi so woni abre ho say me kwa ti mango na mango man ti adi na a me ho ento me say ye na ye ka by their fruit me say study them and know say enye o mu nyinara and esi ewrade and I just say omo free onyankopon emra nyame efre me no me ka jo say na I was me very stubborn pa na me nkwa sori me nkwa sori we afuto me na me nkwa sori pa de bia no me nambush echi kisie ani emu yes na me dia me seti trap akasa e na me sa konsusu ko chinam so na e kwa me na me chinam so mu nyina na ama mo bi na we na me tia konyenye na da kuro ye ko se ko chinam no na enam na me kwa ko chin na nam no susi me kasa na we na nam no e twi me akonsu mi so me nim sui me na so luckily no na eduabe si wona me de na me misa eso mu na eduame esave me every ho na me see that ka ye funra ka ba na ka ba ma wuru ka that as over 20 something years yeah the what the shock about what the shock about that sometimes na me so but me so me a very stubborn pa na me kwa sorry pa me Sunday school no me nkobi but when na that kuro aye bo me su e su bo ni mo na me say be cartons e open na me mo say su me bie you see we no ni nyina chi no enu chese bia yes, I promise I say me nyame dwuma. Me kotina odifo bi na yase ya. Ye fa no prophet Peter Bella. Okay. Odifo bi a o si nyame afro so be dwuma so onye. E go furu abansoro so wo ye edwuma abansoro so. Abansoro to so be say 3 and say 4. Dia hu ye so furu abansoro so wo ho no a. Okokuma for 7 days. 6. That's 1 week. Amanisa ahanu do peno se na yisi. Me continue the nice water for booking a show for so many years. Nothing anyone call I've seen many men of God. Many who say they are genuinely called by God. And yes, can they bring me? But I know there be any no be. Ati me sra. Se o se adom e wo so a. Hwehwe nyame di fu papa, nyame ni papa. Ne enkotina the nice na nyame etumi nam nesu. Ma wa adom no etumi empie. Me mitumi papa ma bi me ka say ope akoda ko bompa ye family na bi se wade se me furu onu nyankopo anase me furu nyankopo se me furu nyankopo me se me di me chi bio okay and also what you ma se me nyina no hwe na
and money I omu I am a bonny. Number over to me, I reach out to me. Now, program is no baby because program media, in fact, they are ever so. You see, last year, covenant seed, that is a covenant seed. Yeah. Now, it was so powerful, miraculous. See, I'm a full fast in your car. Ye chamafuka obi ko ba wa she glass ni bie na ohuna de or the chair de o she glass de chair but am don program ni tuno na neni asati say ehuna de kama wo she glass up to now me look say enti bo mo dia program e bo mo na de be 0249 996262 0249 996262 frame me na friends no bo mo dia na program ni de be afriends no ewo la passe anso no yesa astati enum sorry Sunday enumre ya enu so 6:30 enumre na 8:30 enumre na yapon friends no on the 1st May your program here to they say the pure word impact 2022 this but na betie nyankopɔ asɛm a nyame bɛfa so na ɔde ɔgye kɛseɛ abrawo nyame enhyira nyame enhyira wo adifo nyame enhyira mo bebre na abusua aha ene yede yɛn komotwetwe no ese wo so agye ntwe ne nsimbusa no fabra ebebesom yɛn ewe comment section wo say de daneda ye eno also subscribe to our channel ye like the videos na share on all the social media platforms so media ene ekria sikapa maka